Cepongan salah jigipun. Kula aturaken keberika tuan rumah yang kedua, Bung Langgeng Amenyono. Atas permintaan Bung Langgeng yang didampingi Bapak PJ Lihan. Ini hopping handle yang keterop. Sesarengan Kang Mehun Suci Menyono, Kampung Emo Edi Amenyono. Sekalian ikut serta sebagai terima tamu Kang Subair. Datangnya dari Bades Kang Nasir Basori. Ada Songo Sugi Iyul Arasongo, Kampung Abdul Manan Arasongo. Positif di bulan besar, monggo tampil di pagelaran. Sekalian Kang Sipak Radit Kuripan Kang Sudar Sorohima Arasongo, Cak Dul Badri Arasongo, Cak Prayitno Menyono, monggo tampil di pagelaran. Cak Langgeng monggo mriki jaipongan Ape Jelihan sesarengan Mehun Suci Kampung Emo Edi Cak Prayitno saking Menyono Kang Subair Nasir Basori Sugi Iyul Kampung Dulemanan Kang Sipak Radit ya sekalian Kang Daud Yusril Arasongo.
bila sangale ka pasar muneng ending aki duya tore tretan ladina siang mangketet kau dan nimang dune langgeng Soiro terter dosa rataman tamanaka nengi sabana ya soro pikir gula dosa rokangan kangen sayang tak badeng penjengat sangale duma nape rami lamun jengat sangale ngalak terote nape niat siang makin du nape benih kalamun niat marang ala akibete terus jangan melek kenapa sepintaan sokor jaga tak ada burungan matur sebanun terima kasih penghormatan Tuan Rumah yang kedua Gibriko Bung Langgeng Menyono sudah tampil di pagelaran dipundampingi Kilur Agus Buklas Legundi Cak Prayitno Kampung Moedi Mihun Suci Amenyono Bapak PJ Lihan Amenyono sekalian Kang Sumair Bades Kang Nasir Basori Sugi Iyul Kampung Dulmanan Positif Selasa Glebut Bulan Besar Kang Sibaradi Kang Sudarso Rohima Kang Daud Yusril Kang Dul Badri Anasongo yang mana telah sudah tampil di pagelaran.